Muri Ukraine intambara yatangijwe na bwana Vladimir Putin w'Uburusiya ubwo atangazaga yuko atangije ibikorwa bya gisirikare kuri iki gihugu. Ni intambara noneho y'amasasu yeruye, ni amasaha y'umwijima mabi cyane i Burayi. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose ntabwo bari barigeze bumva ibindi bintu nk'ibi. Imbunda ziremereye zirimo zirakoreshwa mu bitero bigari biri kugabwa ku bice bitandukanye bya Ukraine, aho izi mbunda ziri gusuka urufaya rw'amasasu na za misile ku nyubako no ku bantu. Mu mijyi itandukanye yo muri Ukraine hari kumvikana indirimbo za misile ziri guhitana bamwe zigakomeretsa abandi. Ibikorwa remezo nibyo byibasiriwe cyane. Ukraine yaziwe mu bintu byinshi. Ungu nta ndege iri gutambuka cyangwa guhaguruka. Hari ubwoba yuko ibi bitero byatangiye bishobora kuvamo intambara ikomeye cyane kandi karundura ibihugu binini bikoresha intwaro kirimbuzi. Ikaze kuri gentilgedeon official. Dore ikintu ku kindi uko byifashe muri Ukraine n'Uburusiya mu ntambara. President Volodymyr Zelensky wa Ukraine yatangaje amategeko aha igihugu cya Ukraine kugendera ku mategeko ya gisirikare martial law. Igisirikare ubu ngubu nicyo kiri kugenzura ibintu hafi ya byose. Muri makeya Ukraine yinjiye mu bihe bidasanzwe. Zelensky yijeje kandi yuko Ukraine ihagurutse ikenda kwirwanaho kandi yuko izatsinda intambara. Abategetsi bo muri Ukraine bavuze yuko ibisasu byatewe ahitwa Polodinsky hanze y'umujyi wa Odessa ni mu majyepfo. Ibi bisasu byishe abaturage 6 naho abandi 7 ngo barakomereka. Ibimodoka bya gisirikare by'Uburusiya byambutse umupaka byinjira mu duce twa Ukraine twa Chernihiv na Sumy turi mu majyaruguru. Ni kimwe n'ibindi byambutse bijya muri Luhansk na Kharkiv mu burasirazuba. Ibi ngibi byatangajwe n'ibiro bya DPSU bishinzwe imipaka muri Ukraine. DPSU ivuga yuko ibi ngibi byabanjirijwe n'ibikorwa byo kurasa imizinga ku butaka bwa Ukraine ndetse bigakomeretsa bamwe mu bakozi bashinzwe kurinda umupaka. Iki kigo cyavuze yuko abarinda umupaka hamwe n'ingabo za Ukraine barimo gufata ingamba zikwiye zo guhagarika umwanzi. Ku isaha ya saa 11:55 mu Burusiya nibwo President Vladimir Putin yatangaje yuko ibitero bya gisirikare bitangiye muri Ukraine. Mu ijambo rye yavuze yuko atangije ibitero bya gisirikare bidasanzwe muri Ukraine ku ntego yo kurinda abaturage bamaze imyaka igera ku 8 baterwa ubwoba bwo kuba bakorerwa genocide n'ubutegetsi bwa Ukraine bukorera i Kiev. Yakomeje asaba abanya-Ukraine gushyira intwaro zabo hasi ubundi bakajya mu ngo zabo. President Putin atereka mbisobanure neza. Abanya-Ukraine bose bari mu gisirikare barumva kubahiriza ibi ngibi turi gusaba. Bashobora kubireka bakagenda amahoro, bakava mu isibaniro rya gisirikare bakisangira imiryango yabo. Uwari we wese washaka guhagarika Uburusiya cyangwa se kugenderezaho cyangwa se nanone akendereza abaturage babwo agomba kumenya yuko Uburusiya buzahita bumerera nabi cyane byako kanya kandi azahita abona ingaruka zihambaye atigeze abona mu buzima bwe. Bizamubera amateka yihariye. Twiteguye buri kintu cyose. Nyuma y'iminota mike cyane atangaje ibyo ngibyo, Ukraine zitangira kuraswaho za misile ziremereye. Abaturage benshi muri Ukraine basa n'abaraye bambaye kubera yuko hari hatangajwe ibihe bidasanzwe. Urusaku rwa za misile nirwo rwabakanguye mu ijoro. Igisirikare cya Ukraine gitangaza yuko abasirikare bagera kuri 50 b'Uburusiya bamaze kwicwa ndetse n'indege z'intambara zibarwa muri 3 zamaze gusandazwa mu burasirazuba bwa Ukraine. Mu murwa mukuru Kiev ibyuma iburira intabaza byahise bitangira kuvuza impuruza. Amafoto y'imodoka nyinshi z'abantu bari guhunga uyu mujyi yahise atangira gucicikana, bigaragara yuko abantu ari benshi mu mihanda ya Kiev bahunga. Ijoro ryakeye mu gace ka Kramatorsk hari abantu babarizwa mu magana barimo abana benshi bafite amabendera y'igihugu baririmba mu kimenyetso cy'ubumwe no gukunda igihugu. Naho mu masaha y'ijoro restaurant zari zirimo abantu benshi, amaduka akinguye, imodoka ku mihanda, buri wese yasaga naho afite ubwoba. Nta wari uzi ikintu kigiye gukurikiraho. Gusa nta n'uwari gutekereza yuko hagiye kubaho ibitero bigabwa n'Uburusiya by'ako kanya. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bagaragaje yuko bagize ubwoba bukomeye cyane. Bamwe bavuga yuko bagiye kwihisha bombe z'Uburusiya. Televiziyo zerekanye abantu bari gusengera mu mihanda bari mu matsinda. Mu murwa mukuru i Kiev mu gitondo cyo kuri wa kane
humvikanye uguturika guhambaye, kandi abategetsi bemeje yuko uko guturika kwa rukwa za misile zaharashwe, ndetse hari ingabo z'Uburusiya ziri kugana mu mujyi wa Odessa mu majyepfo y'iki gihugu. Ibinyamakuru byo muri Ukraine byatangaje yuko minisitiri w'ubutegetsi muri Ukraine avuga ko hari za misile zarashwe ku biro bya gisirikare bishinzwe gukoresha za misile hamwe no ku biro bikuru by'ingabo i Kiev. Abategetsi bo muri Ukraine babona yuko ibi ngibi ari ibitero binini kandi biteye ubwoba. Mu itangazo, igisirikare cya Ukraine cyavuze yuko ingabo z'Uburusiya zatangiye kurasa ibisasu bikomeye ku ngabo zabo ziri mu burasirazuba bw'igihugu. Iri tangazo riravuga yuko misile z'Uburusiya zanarashwe ku kibuga cy'indege cya Boryspil mu murwa mukuru Kiev no ku bindi bibuga by'indege bitandukanye. Ariko iri tangazo rihakana yuko abasirikare b'Uburusiya bageze mu mujyi wa Odessa mu majyepfo. Iri tangazo rivuga yuko ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine ziri gusubiza ibitero by'Uburusiya. Igihugu cya Belarusi, inshuti ikomeye cyane y'Uburusiya, nacyo cyamaze kwinjira mu ntambara ku ruhande rw'Uburusiya. Abategetsi ba Ukraine bavuga yuko ingabo zo muri Belarusi zirimo kwiyunga ku bitero by'Uburusiya. Ibyo ngibyo bivuze yuko ibitero kuri Ukraine ubu ngubu biri guturuka mu majyaruguru y'iki gihugu. Belarusi iri ku mpaka w'amajyaruguru ya Ukraine, ni inshuti y'igihe kirekire cyane y'Uburusiya. Ingabo z'ibi bihugu byombi zimaze iminsi mu myiteguro ikaze ya gisirikare n'imyitozo. Ibitero bivuye mu majyaruguru byiyongereye ku bituruka mu burasirazuba, ndetse n'ingabo z'Uburusiya ngo ziri kuzamuka zigana mu mujyi wa Odessa. Ni umujyi uri mu majyepfo nk'uko ibinyamakuru byaho byatangiye kubivuga. Minisiteri y'ingabo z'Uburusiya yakanye yuko ingabo zabo ziri kurasa ku mijyi ya Ukraine. Iyi minisiteri ivuga yuko bari kwibasira ibikorwa remezo bya gisirikare, ibirindiro n'ibigo by'ingabo zirwanira mu kirere bafite intwaro zikomeye, nk'uko ibiro ntaramakuru bya leta siriya bibitangaza. Ibihugu birindwi bikize ku isi ni G7 byitezweho guterana. Perezida Joe Biden yavuze ko yavuganye na mugenzi we Zelensky wa Ukraine akamubwira ibyo ngibyo ari gukora, asaba kwamagana ibi bitero. Mu itangazo, Biden yavuze yuko kuri uyu wa kane agomba guhura n'abategetsi b'ibihugu birindwi bikize G7 kandi n'inshuti za Amerika zigomba gushyiraho ibihano bikarishye ku Burusiya. Umunyamabanga mukuru w'umuryango wa OTAN ni General Jens Stoltenberg. Mu butumwa yanyujije kuri Twitter yavuze ko intambara Uburusiya bwatangije kuri Ukraine yashyize ubuzima bw'abasivili mu kaga, ndetse yuko ari ishyano rikomeye cyane ku baturage. Uyu mujenerale yavuze yuko OTAN iza guterana ikareba kuri ubu bushotoranyi bushya bw'Uburusiya. Ejo kuwa gatatu, Vladimir Putin yavuganye kuri telefone na mugenzi we wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan, amubwira impamvu ikomeye yo kugira icyo akora kubera ubushotoranyi bw'abategetsi ba Kiev mu bice by'uburasirazuba bwa Ukraine. Uburusiya ubu bwemeje nk'ibihugu byigenga. Ibiro bya Kremlin byatangaje ko Putin yabwiye Erdogan yuko yababajwe cyane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na OTAN kubera yuko byirengagije nkana impungenge z'iby'Uburusiya bwasabaga. Ubu perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari kuburira ibindi bihugu byose yuko ikizagerageza kwitambika ibikorwa by'igihugu cye kigomba guhura n'ingaruka zikomeye cyane, akacyatsaho umuriro. Madame Ursula von der Leyen, ukuriye komisiyo y'ubumwe bw'Uburayi, avugira i Buruseli, yanenze bikomeye perezida Vladimir Putin kugarura intambara mu Burayi kandi bitari ngombwa. Ursula yatangaje ibihano bikomeye cyane biza gufatwa bigamije guca intege ubukungu bw'Uburusiya. Petro Poroshenko wahoze ari perezida wa Ukraine ubu ngubu aba mu nteko ishinga amategeko, yavuze yuko uyu munsi ari umunsi w'akaga gakomeye, ariko ko Ukraine izatsinda byanze bikunze. Poroshenko yategetse Ukraine hagati y'ibihumbi 2014 n'ibihumbi 2019, yageranyije perezida Putin na Hitler mu bihe byashize. Hari ubwoba yuko imirwano ishobora kwinjirwamo n'ibihugu bitandukanye by'uburengerazuba bw'isi byibumbiye mu muryango w'ubwirinzi no gutabarana wa OTAN bije kurwanya Uburusiya, kandi iyi ntambara yabikomeye cyane. OTAN yarangije kubisezeranya Ukraine. Ubushinwa ni inshuti ikomeye cyane y'Uburusiya, yanagaragaye muri iki kibazo. Kugeza ubu ngubu ntabwo buratangaza icyo butekereza kuri iyi ntambara. Ibi ngibi byose ni ibihugu bikomeye mu bukungu ku isi kandi bitunze intwaro kirimbuzi. Buri wese rero afite impungenge z'intambara yatangijwe n'Uburusiya
ko ubushinwa nabwo buramutse buyinjiyemo byaba ari nk'imperuka ku kiremwa muntu. Nubwo intambara iri kubera mu birometero byinshi uvuye nko ku muturage w'ikiderege muri Makamba mu Burundi, cyangwa umuturage w'Ibutare muri Rusizi, cyangwa igishambashayo muri Gicumbi, ubwo ni mu Rwanda, ariko intambara ishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abaturage. Inzobere n'umusesenguzi mu by'ubukungu Teddy Kaberuka uri Kigali aganira na BBC yavuze yuko nubwo iyi ntambara ibera kure cyane, ariko igomba kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'Abanyafurika kubera yuko irimo ibihugu bifite ubutunzi bunini bukwirakwira ku isi. Bwana Teddy Kaberuka yabwiye BBC yuko uburusiya bwohereza 12% bya peteroli yose yo ku isoko ry'isi. Ati urumva rero yuko ikintu cyose cyahungabanya iyo peteroli ingana gutyo kigomba gutuma ibiciro bizamuka. Usibye peteroli, uburusiya bwohereza na gaze nyinshi ku isoko mpuzamahanga. Hafi 40% by'ibinyamisogo bikoreshwa n'inganda biva mu Burusiya na Ukraine. Teddy Kaberuka ati rero urumva ibihugu bigiye mu ntambara, icyo twita supply chain cyangwa se aho ibintu bigenda bituruka harahungabana. Ati rero iyo supply chain ihungabanye, ibiciro ku isoko mpuzamahanga nabyo bihita bizamuka. Akomeza avuga yuko nko mu masaha makeya nyuma y'itangizwa ry'intambara, amasoko y'imari n'imigabane ku isi stock exchange yazitangira kumanuka cyane. Igiciro cy'akagunguru ka essence cyazamutse. Ibyo ngibyo rero bivuze yuko umuntu wese uri ahangaha ku isi agomba kumva izo ngaruka zo kuzamuka kw'ibiciro. Kaberuka avuga yuko kandi aya makimbirane ashobora kuzagira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi bwasaga naho butangiye kwisubiranya nyuma ya COVID-19. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biri gutegura umuzigo w'ibihano biremereye cyane bigiye gushyira ku Burusiya nk'uburyo bwo gushaka kuyipyinagaza no kuyinaniza. Abasesenguzi mu by'ubukungu bavuga yuko ibihano bidahagije ngo bibe byahagarika Uburusiya gukora iyi ntambara. Fabrice Pontier, umuyobozi mu kigo gikora ubugenzuzi mu by'ubukungu cya Rosmasen Global, akaba ari naho ari umuyobozi w'igenamigambi muri OTAN, avuga yuko umwanzuro wa Putin wo gutera Ukraine udatunganye na gatoya. Aganira na Al Jazeera yavuze yuko Putin ashaka kongera kubaka ubwami bugari bw'Uburusiya, bityo yuko ibihano yashyirwaho byose bidashobora kumuhagarika mu kubaka ubwo bwami. Akomeza avuga yuko OTAN itari kugaragaza ubushake bwihuse bwo gushyira umusirikare wayo n'umwe ku butaka bwa Ukraine, bityo ngo Putin arabibona nk'ikintu kiza gutuma arombereza akajyana igisirikare cye i Kiev hagafata igihugu burundu. Uburusiya bwamaze guhagarika ibikorwa by'ubucuruzi bikorwa mu nyanja ya Azov, bikazongera gusubukurwa mu gihe hazaba hatangajwe andi mabwiriza. Ukraine n'Uburusiya byose bisanzwe bifite icyambu kiri kuri iyi nyanja, nk'icyambu gikomeye cyane cya Ukraine cyitwa Mariupol, naho Uburusiya bwo bunagenzura n'ubwinjiro bwitwa Kerch Strait.